ta ka to do ba kha ta ke Yesu a ple bo lu pwe Luka asro de silui saputa sita siwe dini ato wala tukla I mi de nyo kwi ba ta khelo do ke cho ye ple bo si ba no de ga ba Tulu mutula tasoe glu the blessed voices ilo tini I buku tinya atot ko baka Yesu ta tolo kla diula me ta to do baka ta ke Yesu ple bo lu pwe ni lo ta to do I plawe phe Luka asro de silui asabu kisi ko de ta sita ni lo ta to do I pa pla chowe le ta kwa so ko mo pa kha ta he cho lu cho ta le ka sa kri go ni a lo o we no le ka po ki go kho plo ta he lo ta le se se ni a lo o we no le ta ma ka sa ya ta ma ni lo ke I mo ba ka sa cho khu tin ya a tho ko ta te do le a re do I de ke Yesu si we tu we akla de ga me ku cho pha lo le a ko bo tho de plan ni a we da ka sin no so we do kwa we a pwe ka li ka lo le si a di to ka chi ba we le a ka ma we tu le a ka te o go a klo si le de le ni de me ba a we mi de ma di ni ba do pa lo we le kho chi we lo ki bo wi ki at the thor si ba sa ta do pa ko ga de le a chi ba ta ma ta de pha ka ni ba pha le o lo a we ti ka si we pa de ga I sa tho tu tho ta ba sa do ma wi ki we si ba ni lo so pa de ga mi ha tho do pwa a ga te kla di to ka du so pa a ga te ga le a he tho da o do a pwa ga ki kla ni a we da ka sin no so do kwa so ko mo ba kha ri ba le kwa se me so pa a ga te ga wo o to o le ri ni lo a we ri ba mi to o ni ka sho lo we ka lu so ta ka so de pha di to ga ti lo ta do so pa a ga te ga ni phe a o di le kle pha ye pha mu do ka to ta do o ba kha ta khu ta phu a ri ni lo di ne to me te mi le tu hi lo kwi ta le o do tu khe le ba do tu ke cho ye play board si no ga ba ta ka to do ba kha ta ke Yesu play board lu pwe ge I to lo kwa ba kha ta ma lo lu do pwe do tu lu chi ni lo te ta ri do ta lu pwe Luka asro khwe sabu ki si ta si we do si ba pa khe le pwa mi mo po ta le yi ki te ga ni mo anyo khwe ta da we do yo tho thu su nya ko mu ni mu na do po yi ki de ke di pwa bo ta po te ga pa tho do kha ta le pwe te khu le ti so bo tho di ba to ni pa ka ba na pa kha ba kha ta hi lo ta do ta lu tho ta le ta po Yesu ki ni lo ta te do ba kha pwa te ga re pla phe ma te asro si kwi support si khu de le ki si ki pa pla we ta ma lo la me a we da ata o po Yesu ki ba sa ata te ne le ge kha kwi ta tu ta to ba ta te do to lo kwa le a lo o we le pa ka to pa pa ta le pa ta lu tho ta le ta na go ni lo ki ta hi lo ta le le se se Philippi asro de sapu ko si we a ko to lo ye pa ta khe le le ta ma ha ma yi ta le ta ge da ta ba kha do ta ti nya yi ka sai Yesu khri ho lo le a we da a ko ye do ta ma ha ma yi ta khe le do ye pa o di ta e to di to ye ka ni ba khri ta po Yesu khri ka ba o we do ta hi lo ta le le si si do le tu le ta ni lo ta I ba ta pa plastic ko o le ta te do ba kha so Pedro so Andre so Yako do so yo ha le a mi pa ti de pha le pa ti kwi asa do a cha o mo o ye de blo kho phe Yesu ko cho we ti le ka po a khi a kha ni lo ma te asro lui asabo de si kho de le khi si ki a we ti ta tu o ta o le ka pa ti kwi ta khe le pa phla tho ta hi lo ta a pa cho le a lo o we le ta ke cho Yesu a ple a bo no no ni lo di pso ko mo chi do tho to tro ki ba ta o mu le ta ko to do ba kha ta ke Yesu a ple a bo lu pwe ge to mo pa ka ti no to ko ta a ka do ba kha ta ri do ta lu pwe ta hi lo ta le le si si do ta o hi kha kwi ta khe le ta po Yesu ki go ni de ke W do ma le ne he kana we da ta so we glu the blessed voices le tani nya ini lo
ta te do pho de khai me du tho hu tho ge tho ba na ta ni we ta su like share do subscribe ke ne hi tho ne ta chi ba kha do ne ta gi to kha ta lu ta pi do ta o hi lo ta le yeshu awo klo kle le comments apu ti si ko ni lo ti lo ta le kha su nya do mo ne ko khu chi ni ta gi ta ba le pwe le ne ta ma ta le yeshu awo tho bo ni de ke mo ywa so gi na